So hi friends, welcome back to another video. So my go video the Zeme go professional YouTubers from Hanga video ke siwet yang ai nong ni go channel professional channel sai sui je nong ni go channels ke subscribe button mang zana intro bell icon ni go ma kai rami he ta kai ke te u le spora ma kai ran nang ma le nong ni mi zo ni le rang do wi le subscribe te lo comment te lo like te lo he rang do wi le kan su nong ni go channel professional sai sui je agum go professional go editing sa ma mang zana agum go intro bells icons mazana subscribe button ma kai de zane nong go channels ke professional ngau te view le mazana nong ni go audience la nong go audience la pi lo de zane nong go channels ke professionals te le be ngau pa kula suppose ne mai nong ni go channels ke nong ni go videos ke digo ma kai ram ni heta ke te le suppose kar hange rai lam ge nong ni go youtube ke gelo channels ji bram go search te lo pi de zane ni go link page sila le suppose animate subscribe green screen hebe page la la spoda download te do le download te me ti mane padang tu ibre ne la spoda download te lu sanga nong ni go video editing ste bra ma apps ma te le le Kinemaster ma na power directors te ka best le ani hang te spoda na I ka Kinemaster te la le Kinemaster gna te lo le digom te ra mi he tak te ma na assignment se na request la le a ko je nong ni ignore te to na lo I kora pa pi ge ni hanga sam king sia ba ma na king I mag le le kan stu ko ignore te lo ze video pi lo ba rang ai le suppose gna ka gi Kinemaster screen ge gi play Kinemaster ge gi ku le Kinemaster ge gi lu sang ge nong ni create new ge gi lo create new ge de na new project he pe le new project pe ge YouTube go video hanga ratio ko lo be 16:9 he pe le achi po da YouTube go video hang de le spo na I next kai lo ge I sub sai su I download pe kai lo la le link na download te ko le chi de ni le download te lo spo sanga import pe kai le import pe lo sanga anka import pe kai le import pe lo play te do ni play te be anka pura blank le subscribe button na ya bell icon de na pe la release po ge nong ni go professional ten te ra hanga ni go ma kai ra mi be nong ni go photo kai ra mi be nong ni go photo selected le layer ge gi lo sanga nong ni media ga selected lo sanga nong ni ne photo professional photo editing te lo be bam design us po kai do wi le ma nong ni go channels ke nong ni te be mi kai do wi le logo ge te be mi kai do wi le suppose nang kai go a mi kai ra ning sa su ja go camera ge gi le camera ge gi lo ge I po selected lo sanga pet le pet lo ge ma lang la ri le ma lang bam sai su ja ko I tem che nu le tem che ra option pe ge tem che do wi le suppose ne I ka tem che le tem che lo kang ma zu ke le kang ma zu ke lo fix nong ni ne le ra le do wi le suppose I ka le che lo po ga fix te ge ka kai ne le kai ge ja kai de le kai ge spo ge nong ni go digo maten kanga cropping te do le cropping ge lo max se vero se le max se ge enable te lo max enable te lo sanga pa kanga save be ke pe se le save ke click te lo save ke ge te zaina I guess circle pe do circle kai do le triangle kai lo ma ne pu options rang ala le ni ne kai do le spo ge in ka circle kai do sanga okay click te le circle ge kai ne le ma ne po ge ge te zaina in animation heavy ge lo in animation ge lo option ne pe sira la spoge fade la le pop la le slide right slide left la le suppose hen ka is like slide left slide left kai bo ga mi che na hiam na su hi pe go option ge la le spoge save te lum sanga nong ni go channels ji kai ra nong ni ning le suppose na channels ji la kai do le professional te le na channels ji la kai do le channels ji kai rang ge layer ge lo sang ge text ge ge te zaina nong ni go channels ji type te lo for example ge go channels ji Zeme Technical sai su Zeme Technical have kai le okay Zeme Technical kai lo ge ko nong ni na color susti do le he bige susti do wi le spoge no ni roboto like roboto regulars roboto mediums no roboto bol sebe pe khama sin la spoge in ka selected do wi le roboto black hi selected le roboto black hi selected lu sanga okay le okay ka lu sanga
कंगे नोनी ने गेटे जने अपि हम पे दे जने आगे बॉक्स को ऑप्शन पे चला ले बॉक्स के ना नोनी जी दे कलर रेड का रमी ब्लैक का रमी व्हाइट का रमी ग्रीन का रमी वे ऑप्शन पे चला इस पोने इनका ब्लैक ऑप्शन के सुस्ते ले ब्लैक ऑप्शन के सुस्ते लुप संगे कंग मत सके लो संगे काय लुप संगे का परफेक्ट ले अदे प्रोफेशनल्स चैनल्स को दे ले पोजिशन का प्लेटे दोनिक ले प्लेटे ब्लो निगम पहले मी है Zeme Technical subscribe like icon है पे ते ले पोजी ने नुनी को चैनल को गुम है काय दो भी ले पोसंग का इनको अगु लोय दे ले प्लेट against प्लेटे रानी को ले का परफेक्ट ले परफेक्ट यूज आई सुई है नुनी निगम इंपोर्ट रामी पेपर में बिहांग दे जाय ने आगे इंपोर्ट ऑप्शन पे से ले क्लिक ते भी नुनी ने क्वालिटी पे से ले full HD 180p पे से ले 720p पे से ले SD 540p पे से ले मजेना पेपर ये 1440p है पे से ले स्पोगन नुनी ने सेव ते रहांगे आइकॉन क्लिक ते डबल एक्सपोर्ट साइज हुई है इनको 1080p के काय ले सेव ते ले नुनी एडिट ते लो बे इंपोर्ट ते पे काय डबल ले सेव ते उनका दिगो मनंग निगु चैनल्स के सब्सक्राइब बटन मजने इंट्रो बेल आइकन का रमी है तक के तेलिया दिले सपोज ने नंग निगु एडिटिंग काइमास्टर के गेरे लिप संगे नंग निगु वीडियो सेलेक्ट लो नंग निगु वीडियो दिगो पेगे नंग नि सब्सक्राइब बटन म इंट्रो बेल आइकन का रमी अका वीडियो फॉर एग्जांपल के वीडियो सेलेक्ट लो संगे नंग नि आगे गिरे लो गिरे संगे लेयर गेलो जे मीडिया का सेलेक्ट लो नुम का नंग इंपोर्ट पे का नि बेजे नंग सेलेक्ट लो इंपोर्ट पे नंग सेलेक्ट लो बेजे का इंपोर्ट पे का ले स्पोगे नंग नि मिंगो मकले आगे न ग्रीन बटन दे ने ग्रीन स्क्रीन दे ने नंग नि मिले खम ले स्पोगे ने को मतेम को ना रामी बे क्रोमा की है गेलो क्रोमा की के गेते जाने अनएबल है बेला ले अनएबल ते तो दि जाने नंग को चैनल के देखली सेव ते देने का प्लेटे लो पी लो गे कोने सब्सक्राइब बटन है हांना ले Zeme Technical सब्सक्राइब नो निगो चैनल के पोगो में कान पेटु ले नो निने दिगो में पोसी काय रामी बे काय रा निंग सिगे नो निने काय दबु ले संगे गो लास्ट आगे पो इंट्रो बेल मजने सब्सक्राइब बटन काय रा नि ले लो गे सेम प्रोसेस लेयर गे रा लो मीडिया गे लो ना इंपोर्ट पे क्लिक ते रा लो गे इंपोर्ट पे का ले पो संगे क्रोमा की है अनेबल ते तो लो अनेबल ते तो डिजाइन है नंगनी को चैनल्स के पोर में पैम ले नंगनी को चैनल्स इंपोर्ट पे रहांगे सेम प्रोसेस ले हजम पे में भी हंगा जने पेरे लंग में इंपोर्ट है बे नंगनी सिलेक्टेड डिजाइन है इंपोर्ट नंगनी को वीडियो द इंपोर्ट पे दे ले संगे नंगनी को यूट्यूब चैनल्स के मजन नंगनी ने दिको काय नहीं भी गे काय दो भी ले है सो पो दे ले सब्सक्राइब बटन मजन है मो नंगनी को इंट्रो बेल आइकन काय रब तक जाए सो पी गदी में पुइपेम तो के ले ची को बम ले ची मा को बम ले कोन तो ची मा मांगे वीडियो तले रा नंग जी के ने ले पे का ले है बे रंगा ले नेक्स्ट वीडियो का दो के तो के दा